afgerond. Lekker. Ik moet eerder so afneem. En dan okay, nou kan mens glad nie van Duivel Peak sien nie, maar hy is daar ergens. Duivel Peak. Daar is Papa. En dan daar is die ander helfte van Knife's Edge. Daar is die stad wat ons nou daar is. En ja, baie wolke. Okay, laat ek net hier oorspring. Oei. Pizza! Wat sê Papa? Dat is nice. Ja. Waar dan moes wel uitlê. Ja, is cool. Hello.